rezultati u proteklih godinu dana i uručene su nagrade i priznanja pojedincima i institucijama koje su doprinele očuvanju zdravlja stanovništva u doba koronavirusa. Povelja, kao najveće opštinsko priznanje, pripala je Domu zdravlja dr. Nikola Džamić zbog vakcinacije građana i izuzetnog doprinosa u suzbijanju pandemije COVID-19. Zato ovaj dan opštine i jeste usmeren upravo da jednim gestom našim ukažemo veliku čast onima koji su podneli najveći teret u državi Srbiji, u Vrnjačkoj Banji, koji su se borili za i očuvanje našeg zdravlja, za ozdravljenje nas i naših porodica, koji nisu nijednog trenutka poklekli da odustanu od svog posla, da prave štrajkove, da se žale na uslove svog rada. Mi to možda nismo primetili kao građani, zato što smo više gledali, borili smo se za sebe i za svoje porodice, ali sada kada je vreme mirnije, upravo zahvaljujući dobrim naporima Vlade Republike Srbije, dobrim odlukama, vraćanju svesti kod ljudi da moramo da primenjujemo ono što struka kaže i kako struka nalaže, vreme je i pošteno bi bilo da sumiramo i da se tim ljudima na pravi adekvatan način zahvalimo, jer još uvek nije gotovo, još uvek nije kraj, ne znamo šta će biti sutra, šta će biti naredne godine. Svi ti ljudi koji su dali veliki doprinos trebaće nam i u narednim vremenima koje dolaze. Ceremoniji je prisustvovao i ministar građevinarstva i saobraćaja Tomislav Momirović, koji je ovom prilikom istakao da će Moravski koridor biti otvoren do 2023. godine, a što će dati jednu novu perspektivu razvoju Vrnjačke Banje. Mi danas imamo snažnu ekonomiju i možemo da uložimo novac u infrastrukturu, u nove puteve i železnice. Ovako ćemo dodatno spojiti Vrnjačku Banju sa Beogradom, i to s jedne strane s Kruševcom, s druge strane sa Čačkom. Već su počeli radovi kod Adrana, između Adrana i Mrčajevaca, a očekujemo da će do 2023. godine ceo Moravski koridor biti otvoren i to će zaista dati novu perspektivu ne samo Vrnjačkoj Banji, već i Kraljevu, Trsteniku, Varvarinu i svim gradovima koji povezuje ovaj fenomenalni autoput koji će biti najmoderniji i najbolji autoput u Srbiji, ali i regionu. Kapacitet banjskog turizma u Srbiji je ogroman i konačno smo svi svesni toga da krećemo da taj banjski turizam razvijamo. Svi smo svesni koliko je novca uloženo u Vrnjačku Banju, a uskoro krećemo da razvijamo i bisere pored Vrnjačke Banje kao što je Goč. Vrnjačka Banja osnovana je 14. jula pre 153 godine, a danas predstavlja jednu od najrazvijenijih lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Tokom 2019. godine ostvarila je 1.200.000 noćenja, što dokazuje da je Vrnjačka Banja najpopularnije turističko mesto u našoj zemlji, rečeno je na svečanoj sednici.